Kolunda yok, makçaң yok, eş nerseң yok bu. Mamileң menen beрешең бол машалла. Жылмайың менен, ушуда bir дайым така жакшы сөзүң менен, кабагыңдын ачылуусу менен машалла, эмне кылалы? Жакшылык кылалы өз ата-энелерибизге. Анткени кабактын ачылып турушу ата-энелерге сенин миллион долларыңа караганда пайдалуураак, миллион долларыңа жагымдуураак субханалла. Кабагыңды ач, келин кабагыңды ач, kız kelin kavağında aç subhanallah. Güya bala kavağında aç subhanallah. Anken senin de atan, senin de atan seninle kavağındı karab, sen oşar menen suyunup durar. Senin subhanallah sen törep koygon balаңды çoň ata çoň apamın dep, tayata tayanemin dep subhanallah kütüp oşonun arkasına erkeletip akırkı pensiyasını berip oşoga razı bolup yaşay beret. Sen milyon doların gereği yok aga. Bu sünnet subhanallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz ata-enesine jakşılık kılbagan, rahim kılbagan menden emes degen. Özünün bir tuğan menen bir tuğançı kurbagan menden emes dep aytkan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jakşı dost kütü albagan menden emes dep aytkan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Koşunan hakkısın toluk berbegen menden emes dep aytkan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sapırga şunda bir koluna yok bu kolucuk olup kalanga jardan berbegen menden emes degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu akbar. Salamды birinci bergen menden degen Peygamber. Menden birinci salam bergen menden degen. Bay bolup turup subhanallah mal mülkünden zekat bergen menden degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Oorçuluk mezgilde Allah'a tayanıp turgan menden degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Aldındaki Peygamber sünneti şulken. Buna biz akıl şulken, milletimiz şulken Peygamberin üstünde. Allahu akbar.